no peace, no peace, no peace, no peace. Nimarurungano wa Aikari a Gachororo, High Point na mwena wa Sewage gicigo-ini kia umbunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu makienda gwikirwo ndaraca ya gukirira barabara-ini nene ya Thika Super Highway. Aikari aya maugite ni makoretwo na uritu hoka ni gutafania biacara ciao gutwara ciana thukuru-ini. Andu a boda boda makiuga mawira mao ni macokete thi kuona bumps iria ciarutirwo ni ruhonge rwa KENHA mwaka muhituku nicio ciamateithagiriria kuona andu a gukua. Gachororo na High Point yothe ni kindu kimwe, biacara yothe iraimaga ha bump-ini ino na turenda riu tungicokerio bump iyo for the time being kamwira twikirwo ndaraca tuone gia kuria tondu gutire na gia kuria. Watoto wangu wanasomea pande hii. If mama yake hayuko nyumbani ama one of you is not at home, nani atapeleka wao shule? Therefore lazima kukuwe mtu mmoja wa kuvukisha watoto pande gani. Kwa hivyo naomba if kuna mtu ataweza kusaidia hapa hii High Point in whatever else, this one is do or die. Maiyuritwo ni marakana maingi Aikari ya maugite ndaraca iri hakuhi iri kilomita 2 kuma High Point, makiuga Aikari aria mainukaga utuku mari ugwati-ini wa gutharikirwo na uhaguku wa ugitiri waya kuongerereka makiria mwena uyu. Na twina thina muno tondu turahurirwo haria Sewage tukiambata bridge ya Sewage ona tutingihota kuruga mathaa macio motuku na ni twagirirwo kurorerwo tondu distance ya kuma High Point nigetha uthii ukarugire bridge ni turona ari wira munene muno. Riu maheanite ihinda ria mathaa 48 kuri ruhonge rwa waki wa barabara cia highway guku bururi-ini KENHA makorwo makiambiriria waki wa ndaraca iyo mwena ucio kuona makoretwo makiandika marua no gutire ikinya riri riratacukio. No twetereire bridge iyo matuhe first aid matucokerie bump icio na matuhingurire grill haha, no maga gwika uguo ni ndiramahe mukana ati ni tugubuata uria andu Aikari a guku marenda na twambe tumahe first aid angikorwo thirikari ndikwenda kumahe first aid. Ngiribotera Kameme TV ritorokani wa Njiro wa Foro.